aawa sunttan na'aa sunttan geeshsha xilluwan Xoossan ammanuus. Ammanidikka xaliyaa iitaayina kaddoos. Bonchchetidanne doorettida Xoossaa keettaa asati shaayettido gallassappe hachchi gakkanaashin Xoossay ba naaguwan ba hintta heemmidi naagida asata gattido ubbay ay malata gidetii? Nuna naagidinne heemmidi asata gattida nu Godaa geeshsha Xoossaa sunttay bonchchetidanne galatettidaa gido. Hachchi nu be'anawu koshshiyo huuphe yo'oy Maariyaama Xoossaa aayyiyo yaagetettiyo gaasoy aybee? Maariyaama Xoossaa aayyiyo waanettada geetettay? Maariyaama woni Xoossaa yeladeeyye? Ippe yelettidaagee Xoossayye? Nuuni Orttodookise haymanotiya kaalliya asay Maariyaamo Xoossaa aayyiyo yaageettees. Maariyaamo Xoossaa aayyiyo giyo gaasoy aybiinee? Yaagiyagaa hachchi qanttan be'ana giyogaa. Maariyaamo Xoossaa aayyiyo issi asi giidi ammananaassi woykko ekkanaassi issi asi ekkana koshshiyobay Maariyaama Xoossaa aayyiyo gaanaappe koyrottidi Maariyaamappe yelettida Godaa Yesuus Kiristtoosi Xoosseeyye asee? Waanada Maariyaama Xoossaa aayyiyo geetettanaassi danddayadee? Ippe yelettida Godaa Yesuus Kiristtoosi Xoossa gidiyaba gidikko waanidi ashuwa maayidee? Qa ashuwa maayikko waanidi Xoossa geetettii? Hegee waanidi hanii? Hagaa tumuppe asay eridi ammaniiddi dii? Orttodookise haymanotiya astamiruwan woykko tamaarissuwa maaraadan Godaa Yesuus Kiristtoosi asa gidida Xoossa, asa gidida Xoossa yaagees. Xoossa gidida asa gidenna timirttee. Asa gidida Xoossa yaagees. Hegaa giyogee koyro Godaa Yesuus Kiristtoosi Xoossa giyogaa. Simmidi koshshido gishshawu asa gidiis giyogaa. Waanidi? Xoossa gididi waanidi asa gidanaassi danddayidee Godaa Yesuus Kiristtoosi? Aybi gaasuwan? Ayssi? Hagaa akeekanaas koshshees. Issi uri hagaa ammanidi akeekidi ammananaas koshshees. Darotoo hagaa huuphe yo'ata denttanaassi danddayido gaasoy Godaa Yesuus Kiristtoosi ashuwa maayidi ha alamiyan beettido saatiyan he wodiyan diya asaykka ha saate gakkanaashin de'iya issi asaa bollan diya qofaykko ammanuwa asay giidi ammaniyo maaray de'ees. Woygidi ammani? Godaa Yesuus Kiristtoosi asa Xoossatettaa eeshshay an deenna yaagiyo ammanoy daro asaa bollan dees. Hegee qoncciyan giyogaa. Leemisuwaassi ekkikko Godaa Yesuus Kiristtoosi gaannatees yaagiyogee ashuwa maayida asaassi imettidaba woy ixxikko meretabaa giyogaa. Godaa Yesuus Kiristtoosi nuna medhdhidaageekka koyro diyageekka ha'i diyageekka sinttawukka diyageekka yaagees Xoossaa qaalan. Godaa Yesuus Kiristtoosi. Hegaa gishshawu ha huuphe yo'ata denttido gaasoy Godaa Yesuus Kiristtoosi aseeyye Xoossee yaagiyagaassi koyruwan beetekiristtiyaaniya timirttiyappe denddiyo saatiyan Godaa Yesuus Kiristtoosi asa gidida Xoossaa yaagiyogaa. Hegaakko baanaappe koyrottidi Godaa Yesuus Kiristtoosi waanidi asa gidida Xoossee? Hegaa giyogaa woygiyogee? Ha qofay dentti ekkidi nuna ashuwan Godaa Yesuus Kiristtoosi qonccido timirttiyappe koyrottidi Xoossaa ammaniyogaakko efees. Issi uri Xoossaa ammanees yaagiyo uri Xoossaa ammaniiddi Xoossi beettennaba oyqettennaba nuna medhdhidaagee dees yaagidi ammaniyogaa. ቤተክርስቲያን ያስተምራል ሄጌ አስተምሯን ወይ ትምህርት ያማራን ሀሎተ እግዚአብሔር ይባላል። እግዚአብሔር መኖሩን ማመን ፈጣሪ መኖሩን ማመን ሀሎተ እግዚአብሔር መድዳገድ ይዮጋ አማን ይዮጋ ገው እሲሩ መድዳገድ ይዮጋ አማኒኮ ሄጋፕስ ሚዲ ይያባ ካልዲ በይዮጋ ገው medhidaage de'ees yaagdi siure ammanikko medhidaage oone Xoossaa medhidaaga mereta maxaafaan xeellu saatiyan Xoossay de'iyogaadan medhidaage agidiyogaadan medhidaage nu aymiruwaan woykko nu huuphiya qofaappe bolla gididi nu aymiruwaan
ወይቱ ኮ ኑቢያ ቆፋን ፊልግዲ ጋከናጋ በደሩዋ አጡራይ ሃሆ ግዲዮጋ ቆንጭ አኬኬቴስ ይዋ ጦሳይ ደዝጊ አማኒኮ ጦሳይ እሲ አካለየ ጩራ አካለየ ሄጋጊ በቃስ ወይጊዮጌ መረታ መጽሐፋን ሸምፖታማነ ሆስፑና ቦላን አኬኪው ሳተን ሄዙ ቦላን ጦሳይ ቆንጭቶ ሳቴ ደዝጊው አብርሃም ሶ ይዳ ጦሳይ ይደ ሄዙ ቦላን ቆንጭቲ ይስጊዋ ግን ይስዋ ሄጌ ዋኒ ዲያን ሄጋ ዋቲ ጋከናውና አኬ ከናስ ዳንደዩ ቱሞ ሄጋ ፒርግዲ ጋከናውኑ ዳንደዩ ጌሸ መጻፋይ ወይ ግዲ ጌሸ መጻፋይ ቀሲ አይባ ልከን ጣበትደ ሄጋ ያን ሃን ሲንታውነ ጉየኒ አቱስዲ አስዲ ቆፓናስ ኮሽስ ኑን መረታቲ ጦሳ ኑና መዲዳጋ ጡራ ፒልግዲ ጋከናው ዳንዳይኮ ሄጌ ኑኒ አማኑ እኪዩባ ጦሳይ ደስጊዲ አማኒዲ አማኑ እኪዳ አማኑ እኪዶ ጋዳን ቀሲ ጦሳይ ዲዮ ጋዳን ከአማኒዳ ኤሮስ ማለትዳ አማኑ ጉባኤ ቀሲ ሃይማኖት ወይጥኮ ጦሳይ ደዮጋ ጊዮጋ ሃይማኖት ጊዮጋ በሩ ብርሸታንካ አማኑ ጊዮጋ ጦሳይ ደዮጋ አማኒ ዮጋ ጊዮጋ ሃይማኖት ያጊዮጋ ጦሳይ ደዮጋ አማኒ ዮጋ ጊዮጋ ሄጋ ግሻው እሲ አሲ ጦሳይ ደዮጋ አማኒ ዳውሪ ካይጋፈ አዲዲ ወንታ አብርሃም ሲቆንጭዲ ሄዙ ቦላን ጦሳይ ቆንጭስ እሲ ቦላን ቆንጭቶ ሳይከደስ ቃ ጌሸቲካ ጌሻው ያግዲ ሄዙ ቦላን ባውን ባንታው ቆንጭቶ ማራዳን ሂራጋ ይወትዳ ናቤቲካ ደውሱና ጌሻው ያግዲ ባንታ ስቤትዳ ሄዙ ቦላተታን እሲ ኩሻን ጦሳ ጎይኒ ዶሶና ጋላቲ ደካንተ ዶሶና ሄጋፔ አሲሚዮደ ቃንታን እሲ አማኒያሲ ጦሳይ ኢሷ ሄዙ ቦላን ቆንጭስ ያግዲ አማኒኮ ሄዙ ቦላፔ እሲ ቦላይ ቀሲ ጎዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃጊዮባ ሃጋ ሃይካ አኬካናስ ኮሽስ ሃጊ ሃይካ አማኖነ ኪዩባ ፊልገታን ግደናን ደሽን አማኖነ ኪዩባ ሃጊዮባ ምስጢረ ሥላሴ የእግዚአብሔር ሶስትነትና አንድነት አንድ ሰው ካመነ ከሶስቱ አካል አንዱ አካል ወልደ እግዚአብሔር ወደ ዓለም በድንግል ማርያም በኩል መጥቶ እኛን አድኗል ብሎ ማመን ነው። ሃጋ ጦሳ ኢሶተታነ ሄዘቶታ ጦሳ ኢሶተታነ ሄዘቶታ ቆንጪውጋ ኢሲውር አማኒኮ ጦሳይ ባኤሻን ኑናቃ ባሲ ኦቲ መዲዶጋን ባሲ ኦቲ ኑና ሃሪዶጋን ጦሳተታ አማኒድ እኪዳውሪ ግዷን መረቴ ዳባታ ጌሽ መጻፋይ ኑና ካለቲዮ ማራዳን ግዷን መረቴ ዳባላ ጋሷን አሳናቲ ኩንዲዳጋው አሳናታ ኩንዱሳ በደንታናዩ ጎዳ ኢየሱስ ክርስቶሳ ኑና አሽዳጌ እሲ አሲ ጦሳ አማኒኮ ጦሳ ኢሶተታን ሄዘተታን ቆንጨስ ጊዲካ አዋና ገሸተሎዋናን አማኒኮ አዋይ ከናፔ ዳረና ናይካ አዋፔ ጉጤና ገሻያኔካ ላገ ያጌ አማኗን ደኢኮ ጎዳ ኢየሱስ ክርስቶሲ ሄዙ ቦላፔ እሲ ቦላ ጊዲያጌ ናአ ጌቴቲያጌ ሃአላሚያ አሻናሲ ማይራምባ ቦላን አቂሲ አዋሸኒያን ናይባሸኒያን ገሻያና ሸኒያን ኢሲ ሸኒያን ኑና አሻናሲ ማራሚን አቂስ ሄጋ ጋና ብኮሯን ጦሳይ ሄዘተታን ነኢሶተታን ቆንጨስ ጊዲ አማኒዳ አሲ ማይራሚኒ አቂዳጌ ና ያጌ አማኒኮ ናይ አዋፔ አዋይ ናፕ ገሻያናይ አዋፔ ከናፕ ከጉጤና ላግ ያግዲ እሲ ጦሳተታን ጎይኒያ አሲ ሃጋ ከናስ ኮሽስ አሽዋ ማይዳጌ ኮይሮ ጦሳ ጊዲዮጋ አያ ባይናን ኮይሮ አለሚያፔ ኮይሮ ባዋ ፔለቲ ዳጋ
akeekanas koshshees. Alamee hagee merettanaappe koyruwan Xoossaa xuuraan alamiyaappe koyruwan aayyiya baynnan aawaappe yelettidaagaa wolde ማለት ነው na'ay giyoogaa. Qassi alamiyaappe simmin aawaa sheniyan geeshsha ayana sheniyan aaway baynnan geeshsha አይ ማርያም የለትዳጋ አይ የለትዳጋ ለክርስቶስ ሁለት ልደታት አሉ። ሀጋ አማኒ የራስ አባት አብ ወላዲ ወልድ ተወላዲ መንፈስ ቅዱስ ሰራጺ አብ ወላዲ ሰራጺ መንፈስ ቅዱስ ከአብ ሰረጸ ተወለደ አይባልም። ጌሻ ያኔ አዋፕ ኪዝ ጌተተስበትን ቤቲስ ኪዝ ጌተተስበትን የለትስ ጌተተና ናይ ጎዳይ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዋፕ የለትስ ገስበትን መረትስ ገና ወልድ ፍጡር አይደለም ተወልዷል ከአባቱ ማለት ነው። ይሄ የእምነታችን አንኳርና ቁልፍ ጉዳይ ማለት ነው። አንድ ክርስቲያን ይሄን ጠንቅቆ ማወቅ አለበት። እሲ ጌሻ አማኑን እቂዳ አሲ እሲ ጌሻ አሲ እሲ አማኒ አሲ ሀጋ አከና አስቆሽስ ሀጌ አማኑ ወጡ ወቅት ይደዩጋ ሀጋዳን አማኒ ዮጋ አዋይ ናአይ ጌሻ ጥሎ አይናይ እሲ ጦስ ጌ አማኒ አሲ አዋይ የሊያጋ ጌሻ አይናይ አበኪዶጋ ቤቲዶጋ ፐትን የለትያጋ አይደና ናይ ቀሲ የለትዳጋ የለትያጋ ጌሻ አይናይ ቀሲ ቤቲያጋ አዋ ፐኪዳጋ ጌሻ አይናይ የለትስ ጌተተና ይሄ ሃይማኖት የትምህርት አማኖት ትምህርት ሀጋ አኬከናስ ኮሽስ ቤተክርስቲያን ዋት ተማርሲ ቤተክርስቲያን እዚህ አስተምሮ አይማለ ያገጋ ፒልገናስ ኮሽስ አዋታ ኦይቸናስ ኮሽስ ሀታ ሀሲዮ ገይንትዮ ኦይሻ ግዲንካ ኢንቲማታ ማታንደ አዋታ ኦይቸናስ ኮሽስ ኤሪያ ጌታ ሃይማኖት የጡራይ ገሊዶ ጌታ ኤሪያ ጌታ ሎይቲ ብርሽያ ጌታ ኦይቸናስ ኮሽስ መጽሐፍ ቅዱስ ብርሽዲ ስላሴ ጡራ ብርሽዲ ተማርሲ አዋት ዲኦስ ነው